Bizitzen jarraitu behar dut. El móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura. Hola. Kaixo, Maitia. Hola, amor. Lehen ikusi ez zure deia, baina ez ditut hartu ze tristen egon. Lasai, ez da zer. Zer duzu ba? Etxean zaude? Bai. Orain kontatuko dizut ba. Orain arte. Ostia, galatu zait!